Mwaramutse bakunzi ba Muratwa TV, aho muherereye hose mbahaye ikaze, abankurikiye n'abagiye kunkurikira uyu mwanya. Ubushize twize ku isomo ry'ukuntu umuntu agomba gutangira gusuka. Mbabwira ko umuntu yagiye gusuka umukiriyante ubanza ugasokoza imisatsi kanoga kabisa, hahandi uza gukata umusatsi ntumubabaze, ugasokoza. N'ubu ngubu turatangiye, tugiye gukora indi episode ya kabiri kandi ndizera ko muri bunkurikire. Ni amasomo tugiye kwiga ukuntu ko gusuka kuko twabitangiye, n'ubu nyine turakomeje. Ubu turasokoza kugira ngo tubone uko dusuka. Rero uyu munsi episode tugiye gutangira ya kabiri, turasuka duhereye imbere kuko gusuka biratandukanye. Uko usuka hano inyuma si usuka hano imbere. Hano imbere niho umuntu yibanda cyane kuko niho haba hagaragara. Ubu rero uyu mukiriyante wanje ndangije kumusokoza, noneho tugiye gusuka hano imbere. Hano imbere y'isuka ntabwo usuka utatanyije, usuka ugenda wegeranya kugira ngo bibe byinshi hano ho yo gusigaramo n'imyanya. Wa mwanya aza kubifungira hano ho hejuru cyangwa inyuma ho yo kugaragaramo umwanya. Hano inyuma ho wasuka bitewe nyine n'ukuntu ugenda ufata imisatsi, ariko ntabwo wasuka binini cyane, naho urasuka wegeranya, ariko iyo ugeze hano imbere ho biba akarusho. Rero ngiye kubereka ukuntu dusuka imbere. Nababwiye ko imbere dusuka twegeranya, ukata udusatsi dukeya, ugenda ukata udusatsi dukeya wegeranya kugira ngo bize kuzura umutwe. Nubwo tutagisuka ngo tukirangize, ariko byenda utwo turi busuke murabona ukuntu tugiye twegeranya kugira ngo nitubisubize inyuma namwe muraba mubireba. Ubu rero tukaba turatangiye, igipapu twarangije kugisokoza. Hano ndabona atari ngombwa cyane kuvuga ngo tugifunge, ariko iyo bibaye ngombwa nabura gifunga. Iyo ubona nyine biri bukugore ufata ugufunga nkuko twabikoze ubushize. Rero ubu nyine tugiye gutangira. Uko nababwiye ntabwo uca umurongo gutya utambitse urusokozo. Uca umurongo usa n'uzamuraho ugasubira ukamanura kugira ngo bize kuguheza umwanya wo kugira ngo ubone n'ikindi gisuko kibone ukuntu kizaza kije hagati y'ikindi. Twatangiye rero menshi ni ukuzikora kujya nababwiye, nta gihinduka, turacari ku nyabutatu. Ni ugukora kamwe kakaba gatoya, akandi kakaba kanini kugira ngo turya dutoya karya ufashe ari gatoya ugahuze, bize kuba nyine bibyare byose bibe bingana impande zose zitatu. Twagiye ko naberetse ni kwa kundi, nta kindi cyahindutse. Ni ukubanzaho urutoki hasi ugakurikiza, warangiza ukazengurutsa, bigaterwa nuko ushaka gusuka. Ubu ndabona turi bukore teori cyane kuko nigenderewe, turakorana ko pratique. Teori ni ya twavuze, nta kindi cyahindutse. Hano gusa ni ukugenda twegeranya. Murabibona ko ari ukwegeranya, ni ugusuka twegeranya. Nubwo ntabisuka ngo mbirangize, byenda nsoza igisuko nkirangize, ariko ikigenderewe ni ukureba hasi ukuntu twatangiye n'ukuntu tubipanga. Kikaba ngisoreje aho, tugiye gusuka ikindi. Tugiye gusuka ikindi, murareba ukuntu ndimo kubipanga. Nibyo bigenderewe kuko nimba warakurikiye episode ya mbere birakorohera cyane hano gukurikira ya kabiri, kandi biragufasha. Nimba mwarakubonye iriya ya mbere mugakorana pratique, iya kabiri ho ndabona biri borohere cyane. Kandi n'utarabonye iriya ya mbere akabona iya kabiri, numva biri musabe kubanza kureba iya mbere kugira ngo abone ukuntu asobanukirwa n'aha ngaha tugeze. Uretse ko nta n'itandukaniro ririmo ryinshi, kirimo gusa hano ikigenderewe no gupanga, kuko ntabwo ari ugusuka gusa muri mu kavuyo, ni ugusuka gusa bigenderewe nyine gukora imisitari kugira ngo zuzure. Kuko iyo bitanyije imbere, iyo ususu bitatanye imbere, ni hahandi umuntu afunga agiye kubifunga ku mutwe ugasanga bifitemo amadirisha menshi. Ariko iyo wabisutse byegeranya hano imbere wabipanze, biragira biroroha. Iyo ubisubije inyuma nyine ufunze ubona ko umuntu asutse neza. Nicyo cyagiye uzibona umuntu kumubwira ngo bamusutse neza,
nuko imbere baba bahakoze neza. Rero nito tugiye gukora, turakora imirongo 2 gusa, ni imisitari 2 turi bukore. Ya mbere ibanza kugira ngo murebe ukuntu imbere abantu bahapanga, kandi ndabizi ko muri bukurikire muri benshi kandi bizafasha benshi, kuko iri isomo rikomeza ryo kwigisha abantu kugira ngo tubashe kwiteza imbere. Twakomeje urimo kubireba, menshi zacu twari twazikoze kugira ngo ducunguze uburyo umwete, niyo mpamvu mubona birimo kugenda vuba vuba. Menshi nari nazikoze nazishize ku ruhande naziteguye, ariko ubundi isuku umukiriya, hari igihe umukiriya agufasha gukora menshi akazaziguhereza zikoze kugira ngo mubashe kwihuta, ariko nabwo yari umukiriya utabimenyereye wenyine urabyikorera, ntabwo bigoye cyane. Turakomeje no gusuka nyabutatu yacu, kandi ndabizi ko mukurikirana muri benshi, kandi ndabizi ko bizanabagirira n'akamaro kugira ngo mbashe kwiteza imbere. Turakomeje nabwiye ko dusuka gusa imirongo 2. Ndaza kubereka n'ukuntu umuntu agasoza ukakarangiza. Ubu ndacari ko ntera gusa kugira ngo tubashe gucunguza uburyo umwete. Ndaza kubereka uko tukarangiza kugira ngo ntabwo umuntu abisuka ngo birekere ahangaha mu nzira, nuko ngihaye ntera gusa, ariko hari ndabeje kubereka ukuntu umuntu agasoza, ugasuka kose ukagasoza ukarangiza. Ubu turacarimo dutera gusa, ariko turakomeje. Ni amasomo akomeza, kandi ndabizi ko uzabikurikirana wese azagira akantu akuramo kamufasha. Aka ni akazi umuntu akora igihe icyo ari cyo cyose, umwanya uwo ari we wose, isaha iyo ari yo yose. Kubireba, kwiga ntabwo bisaba ngo uje mu ishuri, n'ahangaha ufite ubushake urahigira kandi ukahakura amasomo akomeye, kandi ukanganya n'urya wigiye mu ishuri, kuko we ni ibintu uba ugendana muri telefone, aho ugeze hose we wumva wabireba kandi bizagufasha. Turakomeje gusuka kwacu, ntabwo nababwiye ko ari ukubereka uko bapanga imbere gusa kugira ngo bize kuzura. Nicyo nababwiye tugiye gukora hano imbere gusa, n'ahandi ho usuka nyine nabwo ndaza kubibereka, nzabibereka uko umuntu asuka hano handi hasanzwe, nubwo hatakuzura nk'uku nguku, ariko nako hari ukuntu umuntu ahasuka kugira ngo naho habashe gusa neza, bitavuze ko inyuma wahasuka uko wiboneye. Naho hafite ukuntu kwaho umuntu ahasuka kugira ngo naho habashe gusa neza, kuko uhasutse uko wiboneye naho ntabwo hagaragara neza, ariko iyo uhasutse nk'uko bigenwa n'amategeko yo gusuka usanga bibaye byiza kurushaho. Murabibona uko mpaye mbigenza. Bimwe nababwiye kuzengurutsa, warangiza kuzungurutsa bitewe n'inshuro ushaka kuzungurutsa, ugafata wa musatsi ukawugabanya ku tumenshe 2, noneho ugasuka nyabutatu nk'uko nabiberetse ubushize. Murabibona ko bihaye bisa, nubwo ntarabisubiza inyuma ngo mubirebe, ariko murabona ko zari zo zose, murabona ko bipanze.
birapanze biri ku murongo kabisa, biregeranye, biruzuye, nta mwanya munini uri hagati wovuga ngo urasubiza inyuma. Numara kubisubiza inyuma, kanze mbasukira akanyuma noneho mberekega ukuntu umuntu agasoza ukarangiza, uko ibindi twari ko tubisukira tugasuka tukabita nzira. Hano murabona nako ni ugusuka nyine bisanzwe, tugakomeza ko tukagasuka tukarangiza. Mwabibonye. Kano nababwiye ko akanyuma tugiye gusuka tukakarangiza, hanyuma abereka ukuntu tubigenza. Ana ko tugiye kukarangiza, nabwiye ko kanyuma tugasoza kose tukakarangiza, kareba ukuntu umuntu akarangiza. Iyo bibaye gutyo ukabona uruhande rumwe ni rutoya, urakopa uratira ku kandi ku rundi ruhande kugira ngo byose bingane. Hano ko tugeze kuri finisage, hari abenshi uba ushaka ngo ukagapfundika nkuko kugira ngo batazaza kwihambura, cabura utagapfundika ugakomeza ukagasukanya bubiri kugeza ukarangije hano kano ko hasi. Murabona ko kano twagasutse twakarangije kose ko kangana, kandi murabona ko kameze neza. Rero ibyo nababwiraga, twasutse imirongo ibiri y'imbere, nibyo nshaka kubereka ukuntu byuzuye. Hano imbere ho huzuye, iyo ugisubiza inyuma urabona ko biba byuzuye. Murareba ko biba byuzuye, nta myanya myinshi irimo. Hano ni ukubera ko nyine ari iki gipopi, ariko murareba ko kiba cyuzuye, nta myanya irimo myinshi. Rero iyo usuka umuntu, iyo ntabwo igaragara. Hano ntabwo hagaragara kuko iyo haba hafite imisatsi myinshi yuzuye, ariko urabona ibyo ari byo byose nubwo ari ku gipopi, urabona ko bisa n'ibyuzuye. Urarebera n'aha ngaha urabona ko byuzuye. Isomo ryacu ry'uyu munsi n'aha ngaha turigarukirije. Mwabibonye uko twatangiye n'uko twagiye dupanga. Hasigaye ndabashimiye mwese abankurikiye n'abakomeza kunkurikira, n'abatarankurikira ndasaba ko mwakora like, mugasharinga no ku bandi, ndetse mugakora na subscribe kugira ngo n'izindi zizakurikiraho muza muzibona. Ndabashimiye.